Nongeye kubaha ikaze mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye mukomeje gukurikira kuri M247 TV nk'uko bisanzwe gatanu kuri gatanu umunsi ku wundi. RDF ni igisirikare cy'u Rwanda iravugwa ku dusozi twa Kanyesheja dukunze no guteza umwuka mubi hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko amakuru atugera akomeza kugera bivuga. Societe Civile yo muri Kivu y'Amajyaruguru iravuga ko udusozi tubiri twa Kanyesheja ya mbere ndetse na Kanyesheja ya kabiri tutavugwaho rumwe hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo twaba turiho ingabo z'u Rwanda mu gihe bavuga ko ari utwa Kongo. Ibi rero babitangaje mu itangazo ryabo ryo kuri iki cyumweru tariki ya 15 Kanama ryageze kuri set.cd dukesha iyi nkuru nyuma y'inama iyi Societe Civile yakoze kwa gatanu mu rwego rwo gusesengura ibimaze kugerwaho mu mezi agera kuri 3 ashize intara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri zishyizwe mu bihe bidasanzwe byo kuyoborwa n'abasirikare. Abagize iyi Societe Civile bavuga ko hari ibimaze kugerwaho byiza ariko hakiri n'imbogamizi zikigaragara nko kuba ingabo z'u Rwanda zigenzura udusozi twa Kanyesheja ya mbere ndetse na Kanyesheja ya kabiri kandi ngo ari utwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Nyiragongo, mu gihe u Rwanda rwo rwakomeje kuvuga ko Kanyesheja ya kabiri iri mu gihugu cy'u Rwanda. Utu dusozi twombi twakunze guteza umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi ndetse muri 2014 twigeze kuberaho imirwano hagati y'abasirikare babyo. Icyegeranyo cyakozwe n'itsinda ry'ingabo za EGVM zoherejwe n'ihuriro mpuzamahanga ry'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR cyaje kugaragaza ko agasozi ka Kanyesheja ya kabiri bivuga ko kari mu karere ka Rubavu kari ku butaka bwa Kongo, mu gihe hari bamwe mu baturage b'umurenge wa Busasamana akagari ka Rusura mudugudu wa Cyamabuye bari bafite imirima kuri aka gasozi bakibaza icyagendeweho aka gasozi kitwa ako muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage batandatu icyo gihe bari bafite imirima ku gasozi ka Kanyesheja ya kabiri baganiriye na Kigali Today ndetse kandi bagaragaza ibyangombwa by'ubutaka bahafite. Bavuga ko kuva na kera aka gasozi kahoze ari ako mu Rwanda ndetse gasanzwe gaterweho ishyamba bitandukanye na Kanyesheja ya kabiri ya Kongo isanzwe irinzwe n'ingabo za Kongo ihanamye. Societe Civile yo muri Kivu y'Amajyaruguru ivuga ko utu dusozi ari ingabo za Kongo zakabaye ziducungiraho umutekano ku mupaka. Ambasaderi ariko w'u Rwanda i Kinshasa Vincent Karega kuri uyu wa gatandatu tariki ya 14 Kanama 2021 mu kiganiro haye itangazamakuru yavuze ko bimwe mu byo ibihugu byombi bifatanya harimo no gucunga umutekano ku mupaka. Agasozi ka Kanyesheja ya kabiri gakunze guteza amakimbirane hagati y'u Rwanda na Kongo, akaba gaherereye mu mudugudu wa Nyarubuye umurenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu nk'uko abayobozi b'u Rwanda babitangaza, mu gihe ku ruhande rwa Kongo nabo bemeza ko gaherereye mu gace ka Kanyesheja grupoma ya Bushumba muri teritwari ya Nyiragongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Gusa ariko ibi bibaye mu gihe umubano w'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wifashe neza kuva Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagera ku butegetsi. Umubano w'ibihugu byombi wakomeje kugenda uba mwiza ndetse mu bihe bishize umukuru w'igihugu cya Kongo yagira uruzinduko mu Rwanda. Mu gihe bwaho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame nawe agira uruzinduko mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hasinywa n'amasezerano ku mpande zombi agamije ubufatanye mu bintu bitandukanye, mu bukungu, mu bucuruzi ndetse by'umwihariko no mu mutekano, cyane ko Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bwaho hakunze kuvugwa umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro ikunze kubarizwa mu mashyamba yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. U Rwanda rero rwashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye ku bijyanye no gucunga umutekano, guhanahana amakuru y'ubutasi ku bijyanye n'aba bagenda bahunganya umutekano. Birumvikana harimo n'abahoze ari abanyarwanda bahoze ku butegetsi ndetse bamwe bahoze ari n'umbari no mu ngabo z'u Rwanda ariko bashinjwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi FDLR bagiye mashyamba ya Kongo, bakaba barakomeje guhunganya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bavuye muri ariya mashyamba. Uretse ibyo ariko bakomeje no guhunganya umutekano w'abaturage ba Kongo higiyo mu mashyamba muri Kongo. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, Donald Trump akaba yasabye Joe Biden guhita yegura nyuma yo gutanga Afghanistan. Kuri iki cyumweru hoze ari Perezida Donald Trump yahamagariye Perezida Joe Biden kwegura ngo biteye isoni nyuma y'uko abatalibani bafashe ubutegetsi muri Afghanistan ku cyumweru. Mu magambo ye Trump yagize ati igihe kirageze ngo Joe Biden yegure mu buryo buteye isoni kubera ibyo yemeye ko biba muri Afghanistan hamwe no kwiyongera gukabije kwa COVID-19, ibibazo by'umupaka, gusenya ubwigenge bw'ingufu ndetse kandi n'ubukungu bwacu ati bwanegekaye. Yongeye ati ntabwo bikwiye kuba ikibazo kinini ati kuko nta nubwo yatowe mu buryo bwemewe n'amategeko
nk'uko iyi nkuru dukesha Newsweek ikomeza ivuga. Mu gitondo cyo kuri cyumweru kandi Trump yari yasohoye irindi tangazo anenga ubuyobozi bwa Joe Biden kubera kuvana ingabo muri Amerika muri Afghanistan. Muri iryo tangazo yagize ati ibyo Joe Biden yakoze muri Afghanistan ni umugani, ati bizaba nka kumwe mu gutsindwa gukomeye cyane mu mateka ya Amerika. Kuri iki cyumweru tariki ya 15 Kanama 2021 nibwo guverinoma ya Afghanistan n'igisirikare byigaruriwe n'abatalibani bamaze kwinjira mu murwa mukuru Kabul nyuma y'icyumweru kimwe gusa cy'imirwano bagenda bigarurira izindi ntara z'igihugu cya Afghanistan. Ni nako rero ubwo abatalibani bageraga i Kabul, Perezida Ashraf Ghani yaje kuyabangira ingata akuramo ko akarenge. Amakuru avuga ko Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani yahunze igihugu mu gihe abatalibani bari bageze i Kabul. Intara makuru Reuters by'Abongereza bisubiramo amagambo y'umutegetsi wo hejuru muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu avuga ko yerekeje mu gihugu cya Tajikistan bahana imbibi. Umuvugizi w'abatalibani witwa Suhail Shahrin yabwiye BBC ati dusezeranyije abaturage ba Afghanistan by'umwihariko abo mu mujyi wa Kabul ku mitungo yabo, ubuzima bwabo biri mu mutekano, nta kwihorera kuzabaho ku muntu uwo ari we wese. Witwa Shahin yanavuze ko abanya-Afghanistan bose bazagira uruhare muri leta ya Kisilamu, bivuze ko abanya-Afghanistan batari abatalibani nabo bazayishyirwamo. Yanasezeranyije ko bazubahiriza uburenganzira bw'abagore n'ubwitangazamakuru. Amakuru ava mu bindi bice aravuga ibindi ko aho abatalibani bafashe ngo abagore ngo bambuwe akazi batemerewe kujya aho bashaka kandi bagomba kwambara hagendewe ku itegeko, nk'uko aya makuru yakomezaga kugenda abivuga. Ashraf Ghani akaba yahungiye muri kariya gahugu ka Tajikistan gahana imbibi n'igihugu cya Afghanistan nyuma y'uko abatalibani barasheho mu buryo bukomeye cyane ndetse bagafata umurwa mukuru wa Kabul, akaba ari w'igihugu cya Afghanistan. Mu Rwanda ingabo z'ico gihugu zivuga ko ziteguriye guhangana n'abashigikiye intagondwa zitirira idini rya Islam igihe cyose bubagaba ko ibitero. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda atugire ku muriri w'ino nkuru. Ubuvugizi bw'ingabo z'u Rwanda buvuga ko abashyigikiye umutwe wiyita leta ya Kisilamu bibasiye u Rwanda mu butumwa bashyize ku mbuga mpuzambaga za interinete. Muri ubwo butumwa uwo mutwe waba waratunze agatoki u Rwanda mu kinyamakuru cyawo gisohoka buri cyumweru mu rwego rwo kwamagana muri rusange ingamba z'ibihugu bya Afurika mu byaba byaribanzweho n'ibihugu byahagurukiye guhangana n'umutwe uvuga ko urwana intambara ntagatifu ya jihad mu gihugu cya Mozambique. Ni nyuma yaho ingabo z'u Rwanda zifatanije n'iza Mozambique baherutse gutangaza ko bisubije umujyi wa Masimbao da Praia mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Rwivanga avugana n'ijwi rya Amerika yabanje gutangaza ko inyandiko z'uwo mutwe bazibonye ariko nta mpungenge bibateye nk'igihugu. Twabonye ariko twavuze ko twiteguye guhangana n'icyo kibazo igihe cyose twaba turimo kurinda umutekano w'igihugu ndetse n'uw'abaturage. Nta mpungenge dufite rwose. Nta mpungenge mufite ko iyi mitwe ijya yibasira ibihugu bimwe na bimwe abaturage bagateshwa umutwe ko mu gihe wenda bashobora kugira uburakari bakaba baza mu Rwanda mu bikorwa bimwe na bimwe by'urugomo? Nta mpungenge mufite ko byagira ingaruka ku baturage b'u Rwanda? Turiteguye kandi tuzahora twiteguye kurinda umutekano w'igihugu n'abaturage bose. N'ubu iki kibazo rwose atari ikibazo kuri twe. Bumwe mu butumwa uyu mutwe wiyita kugendera ku mahame ya leta ya Kisilamu ugaragaza buvuga ngo yemwe bakristo b'u Rwanda, ibikorwa by'urugomo byanyu ku bayisilamu b'inzirakarengane nibyo bituma abayisilamu babarwanya. Umuryango w'abayisilamu mu Rwanda wamaganye izi mvugo z'uko abayisilamu bo mu Rwanda baba bibasiwe n'abakristo, nk'uko Sheikh Mbarushimana Suleiman umujyanama wa mufti w'u Rwanda yabisobanuriye ijwi rya Amerika. Bariya ntawe ari umutwe wa Kisilamu ahubwo barabyitirije, bari ku murongo utari uw'Isilamu kuko Isilamu ntabwo iteganya jihad muri uriya buryo babikoramo. Twebwe ndetse turanavuga ngo bariya ni abanzi b'Isilamu. Ibyo bakora binyuranyije kure cyane n'amahame y'Isilamu igenderaho, unagendeye no ku izina ubwari ya Isilamu ukanagenda no ku mahame agenga intambara ntagatifu cyangwa se intambara za jihad uko byabagaho kera ku gihe cy'intumwa. Hanyuma icya kabiri tukavuga ngo kuriya kugaya ingabo z'u Rwanda ibikorwa byiza zakoze muri Mozambique, noneho bagatangira kuvuga yuko rwakoze nabi ndetse bakanavuga n'amagambo nk'are yo kuvuga ngo habayeho kwica abayisilamu ngo mu gihe cya jenoside ngo abahutu bishe abayisilamu. Ibintu bidafite aho bihuriye n'ukuri, barimo barajijisha bagira ngo bangize ibitekerezo by'urubyiruko rw'abayisilamu
bababeshya yuko bo bari kuri jihad none ngo abayisilamu bakaba bishwe hariya ngo cyangwa se hakaba n'ahandi bishwe. Mu by'ukuri rero icyo nicyo twavuga ngo ntabwo ari byo kwemerwa. Urubyiruko rwose rw'umuyisilamu rugomba gusobanukirwa ko bariya abantu baharanira inyungu zabo, bakaba ari umutwe nk'indi mitwe yose ibiharanira kugera ku butegetsi cyangwa se iharanira inyungu zindi zabo bwite. Hari hashize imyaka isaga 4 mu Rwanda habaye urubanza rw'abaregwa n'ubushinjacyaha icyaha cy'iterabwoba gishingiye ku myumvire y'idini ya Isilamu. Icyo gihe abantu 41 b'abayisilamu nibo batangiye kuburanishwa, bamwe baza kugirwa bere abandi barakatirwa. Mujyanama mufti w'u Rwanda Sheikh Suleiman Barushimana yemera ko hari urubyiruko rw'abayisilamu mu Rwanda rwari rwatangiye gukurikirana inyigisho z'iyi mitwe, ariko ko bakomeje kubaha inyigisho zibakura mu cyo yise ubuyobe. Twakoze ibishoboka kugira ngo twigishe abantu imyumvire nk'iyi ikava mu mitekerereze y'urubyiruko rwari rwaramaze kugera rubivana ku mbuga nkoranyambaga, bakabura ibisobanuro bitari byo, hanyuma bagashukwa nabyo, hanyuma imitekerereze yabo ikagenda igana mu myumvire y'ubutagorwa. Twabyigishije cyane, ntabwo twavuga ko imyumvire ubu yarangiye kubakika neza byarangiye, ariko mu by'ukuri babonaga ko bitagifite umwanya. Ariko nta nubwo twahagaze, n'ubu turacyakomeza kwigisha inyigisho zitandukanye ku bayisilamu n'urubyiruko muri rusange kugira ngo dukomeze dukumire. Ubu n'iki kiba kije, biba ari byiza yuko tukivuga kugira ngo babimenye ko urugero rw'umutwe nk'uriya uri muri Mozambique ni urugero rw'umutwe nka yayindi twagiye tuvuga hirya no hino yitiriwe Uwisilamu, ntabwo bikwiye gushukwa nayo. Hari abakurikirana hafi imikorere y'iyi mitwe ivuga ko igendera ku mahame y'idini ya Isilamu batashatse ko amazina yabo ashyirwa hanze. Babwira Ijwi rya Amerika ko nubwo ingabo z'u Rwanda zatabaye abaturage bo muri Mozambique bari baratatanijwe n'iyi mitwe, ariko bafite ubwoba ko iyi mitwe ishobora kuba yakwihimura ku Rwanda ikaza kubuza abanyarwanda umutekano. Gusa ingabo z'u Rwanda zitangaza ko ziteguye kurwanya uwagerageza kuza kubuza abaturage b'u Rwanda umutekano.